Hai teman-teman, jumpa lagi di Lalaki Channel. Sekarang kita main lagi teman-teman, game poni lagi. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekarang main yang Applejack. Rain from above to strike anything in Applejack's way. Whoa! Wow, keren. Applejack. Apple season! Woohoo! Applejack, terus. Ayo ambil koinnya, lompat. Wow! Wow, keren. Good job. Woohoo! Lanjut, semangat. Keren. Ayo ambil You can koin do it. semuanya. Whoa! Makan apelnya. It's raining apples! Woohoo! Good job. That vortex couldn't stand up to the power of friendship.